Baithuti ba Free State ba ithutago dinageng tša boditshabatshaba ba latofatsa mmušo wa profense ka go palela go tsweletsa tumelelano ya bona ya go lefa dithuto tša bona. Dialoga di bolela gore mmušo ga o bane mosomo morago ga go fetsa ka dithuto tša bona. Baithuti go tswa go ditheo tše fapafapanego ba gwantetse ka dikantorong tša tonakgolo ya Free State ka Bloemfontein go ba neya memorandamo. EFF e be etile pele mogwanto wo. Horena tshabo le pherekano hara baithuti ka ha dipalopalo tsa tlhokeho ya mesebetsi di ntse di eketseha. Baithuti ba re mmuso wa Freistata o tshepisitse ho ba hira ha ba phethela dithuto tsa bona. Mmuso wa Freistata o resitse China re khutlile re na le degree dithuto tse fapaneng. Ha re fitla mona jwale ba hana ho hira tsena ba hana ho di etsa tjena re na le tumelelano le bona ya kontraka. Itumelelletlatsa ya dilemo tse 24 o ithutela bongaka Wuhan, China, empa ha jwale o lapeng ka lebaka la coronavirus. Re sende di-email di WhatsApp ba tlana jwale ba batla hore jwetsa gore bothata ke so ba re nyahladise fela jwalo. Baithuti ba kenang Afrika Borwa le bona ba ntshitse maikutlo a bona. Government tlameha re thuso re kgone ho thola di-opportunity re tloele ho dula ko hae re na le di-qualification the same institutions tse re di fileng di-qualification le tsona di re thuse re thole employment mo go tsona e re tloele ho phela re dutse ko hae cause ba tjha re dutse ko hae ke teng mo re tlelwang ke botoutu. Mmuso wa Freistata o itlamme ho arabela. Tesa amen rona tse ama mmuso bohareng re tla di fetisetsa mmuso bohareng gore dilo arabuwa teng re ke re araba dintho kaofela re tla araba tse shebaneng le rona. Baithuti ba tshositse ka ho tswela pele ka boipelaetso e bang mmuso o sa arabe matsatsing a supileng. Makgala Masiteng, SABC News, Bloemfontein.